domola mmatho le thodumele dilo tša botse le bona mere makhubua le dilo ke modimo dipere dikgomo le jona di dilo ke modimo dikolobe dikgo dimpša diphokobe jotlhe ke maata a modimo bona dibolomo tša mere thiele tša melodi ya dinonyana ke yena modimo wa mannete yo o rile lehodimo le lefatshe le dilo jotlhe mo lefatsheng thiele tša mbana ba raloka le dimbua di lela diateng tša bomma ba bona batho le bona ba dilwe ke modimo batho ba go thoma e ne mosadi le monna ba bidiwa Adamu le Eva e ne batho ba go loka kudu ka mata ba rata modimo o ba rata bana ba phela tša bobotse ba thakgetše fela modimo a ba re ga le ka sala Satane morago le a o hwa Satane ke yena modiadibi yo mogolo tšatši le lengwe Satane a ta a eketša batho ba modimo Adamu le Eva batho ba modimo ba dimelelwa ke tsela ba latela Satane ba dimelelwa ke lefoko la modimo bolwetši le mathoko tša sudela o bona ba diile molato ka go latela Satane modimo a ba bitša ba tšhaba o sudela gaufi le yena ba tšhoile modimo o nyala Satane wa ba botša gore ba to dielwa dibe tša bona modimo a ba solofetša gore o to romela ngwana wa hae ke eno lefaseng o ta go hwela dibe tša rena e to ba monna yo o sa tšhabelego o tile o ntšha Satane pelong tša rena le Adamu le Eva bana ba thakgetše kudu ka mata ba etwa modimo ya panabo so ba nyaka gore ba be bankane le modimo bothe ele modimo o na a tseba gore ngwana wa hae a ka sete o dula dingwaga tše dintši mo lefaseng le bona o na a nyaka fela gore ba moša wa Adamu le Eva ba tshwarele dibe tša bona modimo wa ba laetša gore ba die diphaso ba bolae kgomo ye ntsho a ona bongaka kana boloi mara ke nyaka e le ruta gore madi a ngwanake a tšholoile ga ke bona madi a kgomo ye ntsho ke to gopola madi a ngwanake ke to le tshwarela dibe tša bolena le tolile tša botse le thakgetše setori sa go thoma se fedile theeletšang sa bobedi se a latela e ke kgaolo ya bobedi theeletšang morago wa dingwaga tše dintši modimo wa tisa ngwana wa hae Jesu mo lefaseng o tileng ka ngwana ye motukwana e rile a seno go gola e ba motho yo mogolo a thome mebereko ya hae ba mmija Jesu Kriste a seno ba motho yo mogolo ke yena o na a hwela dibe tša rena le batho botho mo lefaseng Jesu batho ba kile ba mmolaya o na a hwela eng o na a hwela dibe tša rena o rile o ka a tsowa a ya o dula kae a ya o dula le bopapa ba hae legodimong ba Yesu a ba tsebe molaetša o wa botse a ba tsebe gore Jesu o kile a hwela dibe tša rena ba hwela dibe tša bona mara modimo a nyake ba hwela dibe tša bona a re dumeleng fela mo modimong re mo latele re le se o latela Satane ka dibe modimo o to re tshwarela dibe tša rena ra phela tša botse malatši otlhe
bangwe ba robetse ba lebetse Modimo, bangwe ba robetse ba lebetse Modimo, re a ba rapelela, re a ba rapelela Modimo o ba thuse, re a ba rapelela Modimo o ba thuse, re a ba rapelela, re a ba rapelela Modimo o ba thuse, re a ba rapelela Modimo o ba thuse, bangwe ba robetse Modimo o ba thuse, re a ba rapelela 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 Modimo o ba thuse. Batho ba apaka dilo tše dintši tše e leng gore a se nnete, fotho o ene dilo tše dintši mara a re a tshwana o dumela o tšona. Lefoko la Modimo ke lona la nnete, makamala tšothe ke lona la nnete la go thamalala, re tshwanetse go phela ka lona re le theeleditše. Se Modimo a se yapang story ya so ba batole Modimo, batole nnete, ba toba le bothale ka mata, ba ene nako ya go ba le Modimo, ba ene nako ya go amoela Jesu ka gore Jesu ke ena mmoloko wa bona. Le motho ba ekwa ba tlo kgona go ya legodimong, ba ba sa dumeleng kwa Modimong, ba sa nyaka go thetsa lefoko la Modimo, ba hana go ba le Modimo, ba tlo dimelela ruri, a ba tsebo kwa ba yang. Mara Modimo a re tsamayang le apa ka mafoko a botse le ba bangwe bo mmati ba bo lena, le tsebo gore le ene Modimo wa malatsi otlhe. Ba eso theela jang ke nyaka go le botša ntho e nngwe ke ya nnete. Rothe re tseba gore ha re ye bothateng re thoma go nyaka dingaka le baprofiti go laola. Ba bangwe ba nyaka dingaka tša ditaola, ba reka metharo go bona. Ba bangwe ba rena go khumana ba apere meruka, dithokgolo le mehala ya diulu mmeleng. O re dilo tša Satane, boloi di go rena. Ba bangwe ba dia diphaso, ba thibela diphokolo gore le badimo ba se ka ba dinyatša. Ha re se no dia dilo tšothe, matšhila othe a gwa o rena, mara a ba thuse selo, o gwa mo gwe fothe ba dia dibe. Molaetša o kilo a fitha wa re nna bjale ke khumane motho yo ka re thusang ka nnete. Yena o tile o re ntšha mo didiong tša Satane, ke Jesu Kriste, leina la hae, ke ngwana wa Modimo. Jesu o ene mata a o dimetša Satane, di be di dimetša batho ka gore o toba o kwela mo tseleng ya Modimo. Rothe re ene dibi ka gore re hana go latela Modimo. Ha re lesetše Modimo so a rena bophelo ba nnete, ka gore bophelo ba nnete bo kwa Modimo. Jesu o tile o re fa bophelo bo bo sa feleng. A re ka dumela Modimo re toba batho ba nnete. Baebele e re botša gore yo o dumela mo Modimong o tlo khumana bophelo bo bo sa feleng. Yo o latelang Satane o ya ntong ya matshwenyego le melelo. Motho a ya go hwa moya wa hae a ye go tsena legodimong, ka gore taolo e kwa Modimong. Ga ona bodilo bo bongwe ha e se kwa Modimo fela. Jesu a re lena ba le tang le roje merwalo e tang ke no nna ke to le thakaneja ka lefa jothe je le dinyakang. Le a tseba gore Jesu o to le fa bophelo bjang.
Jesu o intšhitše sethabelo sa go hwela dibe tša rena. Ba mmapotše sephapanong a patela dibe tša rena. Malatši a mararo a ka teng a mabu a hwile, a boya fote a phela le ana bjalo o teng. O ile mata o jothe tša boyata mo lefaseng, o ka folotha dibe tša rena. Modimo o rile ba ba latelang Jesu Kriste, nna ka taba fa bophelo bo bo sa feleng, ba tlo thuseya ka mata. Dumelang o Jesu Kriste, o tlo phela ja botse o thakgetše. Ngaka ya ditaola ha e tsebe selo. Tshepa Jesu o mo latele ka pelo yotlhe. Batho bale ba dira eng? Ba nwa bojalwa gonne ba leka go itirela boitumelo. Ke goreng ba dira jalo? Ba itumedisa. A ga ba itse ha mongwe le mongwe a tla fa boikarabelo ha pele ga Modimo. Yo mongwe le yo mongwe o tla dira jalo mo pele ga Modimo, mme ga go kitla go nna le gone go iphitlha kgotsa go halola. Lefoko la Modimo le a re, go laotswe gore batho ba shwe gangwe fela, mme kwa morago go tle tsheko. Jaanong seo ke eng? Ke ba ba bitsang thušo ya mewa ya badimo. Ke goreng ba dira selo se? Ba dira jalo ka metlha yotlhe. A ga ba ise ba utlwi se lefoko la Modimo le re rutang sone, gore ditlhare ke boleu, mme e tla re ha ba lo raya ba re, botsang ba ba buang le badimo le mo go ba e leng baloi ba ba tswirinyang. A tšhaba ga e ke lopa mo go o e leng Modimo wa yone. A ka ga ba ba tshidileng go ka bodiwa bašwi, batho ba setse ba lebetse gore mongwe le mongwe o tla ikarabela mo pele ga Modimo. Mongwe le mongwe o tla lebagana le one a le esi ka ga matshelo a runa le ka ga tseo re di dirileng, tse dintle kgotsa tse di maswe. Selo seo ke eng? Ke batho ba ba sa reng sepe ka se ba se dirang. Goreng ba gana go reetsa tlhaloganyo? Ba gana. A ga ba ise ba ke ba utlwise molao wa Modimo o se buang, mme o tla rata Jehova Modimo wa gago, o tla rata wa ga eno, o seka wa bolaya, o seka wa utswa, o seka wa dira boaka, o seka wa eletsa sepe se e leng sa mong ka wena. Ba itse selo se mo dipidung tsa bone, mme ditsela tsa bone di itatola boammaaruri. Kgotsa a ga ba itse ka ga tshekišo e kwa morago ga botshelo jo? Ba boiga lošo, ba boiga se se kwa morago ga lošo, mme ga ba rate go utlwa molaetsa wa Modimo. Mme go a tlhokega gore ba itse gore tsela ya go halola tshekišo ya Modimo e gone, e mo go Jesu Kriste. Ene ke morwa Modimo, o šuile gore a tlose tshekišo ya bone, o šwetse maleo a runa. Ha re mo amogela, re tla ema mongwe le mongwe ha pele ga Modimo, mme re tla fa boikarabelo gore Jesu o re šwetse, o ile a šwa ka lebaka la runa, maleo a runa o a tlhatswitse, mme dipelo tsa runa di tlhatswitswe ka madi a morena Jesu, mme se ke poloko e kgolo. Ao, a batho ba boye, sebaka se setse se feta, bophelo bo bokhutshwane mme tshekišo e etla. Bolelela batho ba potlake ba boye. Modimo o re, lebelela mo go nna mme lo bolokwe, lona dikhutlo tsa lefatshe, sebaka ke šone se. Gompieno ke letsatsi ja poloko.